Opisyal nga gilusad ang ribbon cutting ceremony sa Masaligan Hub adlaw Martes, Mayo 26, 2026 dinhi sa Santa Ana Police Station, Quezon Boulevard, Davao City. Ang maong inisyatibo gipangunahan ni Station Commander Police Major Richie Lagnayo o gisalmutan nila Davao City Police Office kun DCPO City Director Police Colonel Peter Madria, Davao City Councilor Attorney Luna Acosta ug Lieutenant Colonel Randel Sanchez. Ang maong hub na muntar pinaagi sab sa pagtinabangay sa mga stakeholders alang sa dili moubos sa 20 ka mga personnel. During shifting of their duties, pwede rin nalagyan na ng mga gamit, personal things and other important things. So it would be also a parang part ng ating moral and welfare sa ating mga kasamahan, lalong-lalo na ang ating mga kapulisan na nasa labas ay pagod at sa pagbabantay. So kailangan natin i-reinforce yung kanilang moral and welfare. Gani gidayeg sab ni City Director Madria ang maong inisyatibo. And your active involvement is a major reason this police station continues to lead and excel at the national level. Today seems exceptionally special because we are witnessing the concrete fruits of your shared vision and hard work. The opening of the Masaligan Hub for patrollers, a physical testament to what happens when meets genuine officers' welfare. Samtang nahimo sab nga mapasalamaton ang keynote speaker nga si Attorney Acosta ngadto na sa Police Station Santa Ana. I personally acknowledge Police Station 1 Santa Ana, led by Police Major Richie Lagnayo, palakpakan na to. The entire team behind Oplan Masaligan for launching an initiative that focuses not only on doing the job well, but also on the welfare of our police officers. Nakita naman natin sa video presentation nila kanina kung ang achievements ng Police Station Santa Ana. Very, very commendable. You really deserve this, sir. Ang maong inisyatibo mamahimong mas mahatagan og pagtagad ang kaayuhan sa mga personahe aron na nga mahimo sab silang mas produktibo sa pagbantay sa seguridad sa dakbayan. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Karin Beltran, Tatak, RMN.